Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela umfundisi uJali, ngibingelela bobaba, abomama, abantwana, isande esikhulu nabamokhothi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. Noma phambi kwenu uMamthawuke waseBrongoro. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba unginikile isikhathi sokuthi ngiyite into ohlanganyela kanye nani. Ngibonge nebazalwane lebangivumele ukuthi ngilale ekhaya labo, ngikhone ukuthi ngiyite into ohlanganyela kanye nani. uJesu Kristu inkosi. Ngiva nginokujabula lokukhulu enhlitweni yami. Ngijabulile kakhulu, angathi ukuthi ngathini into noma ngifika bengihlangahlangene kakhulu. Mangisebaraba start ngive ngathi ngaqela kulabo make lapha ngilala phansi kwematafula. Ngive ngathi lo mntwana kuya akekho bengiyongena etoilet ngilale khona. Mara mangihamba ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngoba makufanele ngiye enkonzweni sitha siyalwa nami kakhulu. Masingali ngemali silwa ngokugula. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba akugcini sona, kugcina uJesu Kristu oyinkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu noma bangakasho nje ukuthi isikhathi sokufakaza. uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu. Angathi ukuthi ngiyamdumisa. Ngiyacala kubona abantu lebanelithando kangaka. Ngihambile kakhulu ngazula ngagijima azange ngibathole. Mara ngake ngaphupha lo muntu ngitshela ukuthi nguye yedwa lo ngithandayo. Ngithanda ngifika entabeni yendlu kaJehova ngabona lelithando lengalitshelwa nguloya muntu loya ukuthi nguye yedwa lo ngithandayo. Bazalwane, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Since ngifikile entabeni yendlu kaJehova ngiyabonelelwa, azange ngiphinze ngibe licustom lasesibhedlela nekliniki. Bengihlala ekliniki base bayangidrain ishukela, nabahlulekile bangise esibhedlela, khona eBrongoro nabahlulekile bangise eMamelodi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga, ngiyamdumisa. Angamboni nje ngaye empilweni yami. Uyathi ngiyamangala, ngifikela kumangala. Ngithi ya, umkhulu uyasabeka ene nguye lo dalile izulu nomhlaba. Ngiyolenza bakwendeka insando yakhe empilweni yami. Akazange avume ngami bazalwane. Nami bangibuka ngiyabona ukuthi ngalesikhathi ngaba ngisekho emhlabeni ene ngabe ngiyesogweni la ngisaba khona. uJesu Kristu inkosi ngiyambonga kakhulu. Ngiyambonga uma singene umkhosi we21 saphuma mhla ka22 mhla ka23 lomnye makhelwane kuvela umoya nemvula wagijima wangena endlini wakhumula iskipa wabuya wakhoma. Mina nginile so lapha ngiyambuka ngisho kancane esitweni ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Wagijima wangena endlini wagqoka iskipa wagqoka ikepisi. Wathi wona mama, wona gogo, uyangiloya. Hey, thumela umlilo la ekhaya. Uthumela umlilo na umlilo ugcwele lana. Wona uyangiloya wena. Waphuma ngegate west, wema egate lami. Wathi uyangiloya wena. Cabanga ukuthi ungaloya mina. Ngathi uJesu Kristu inkosi ngakhuluma very straight. Ngathi uJesu Kristu inkosi kwesi2 waphuma wahamba wakhuphuka. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyamdumisa. Angamboni ufana naye empilweni yami. Ungiko konke bengihlala ngikhala ngokugula, ngikhale nangokuswela nangokuhlupheka, mara ngimbonile abemuhle kakhulu empilweni yami ngoba ungiphe ukuthula ukuthi nganeliswe indlela lengingayo. Ngiyaneliswa bazalwane ngoba yena ukhona unami. uJesu Kristu inkosi.